Novio migrena bosanuba aoblo novio migrena satanaba aoblo migrena bosanuba aoblo novio migrena satanaba aoblo Ao jokato jojo nya 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 dala ya suragbe jokato jojo nya 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 Jokato jojo nya 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 dala ya suragbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanuba ao blo novio migrena satanaba ao blo Ao migrena bosanuba ao blo novio migrena satanaba ao blo migrena bosanuba ao blo novio migrena satanaba ao blo Jokato jojo nya 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 dala ya suragbe jokato jojo nya 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 Ajato jojo nya 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 dala ya suragbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanuba ao blo novio migrena satanaba ao blo Novio migrena bosanuba ao blo novio migrena satanaba ao blo Yo, miawezo. Yeah, miawe gazon ka miedo za na dua nkolo miapo nkolo tuweza pa turupa nyeha miawezo miawe gava toge mieva moji miapo nunola apoto ganya Dr. Enyo alangko Naami enya captain ala miapo huoma apa no auvi le miang enya danyo nam ala miang enya miapa French scholar Francia udoko ye nongo Naami nyesagba aya lafia Atty. Cyrus ano miaduma achimegbe viela miangure na no taka aka tangere miajiga popureshara enyanto nyenye mama Vero alo Veronica Bejesu ta mia atereng mia ponu sosra mia jagomam echo mia pa ngoloje xiao blackberry diao fufu anyaraka nyavaru womi ene mie wene hia be mia we onye nyagbe ha mie won rukubi macho nya duareke kan hareke hareke mie wo a klebu acho a perem mie po aba aba plato vai mie wo a kledu mie po aba ada alo dada alo adadi plato vai mie wo a ple fu mie wo numo kata egba mie nana zama ba a g a ni choy koshire vai ya mie wo a ple fu aba apa afu plato egba mie a g ple a zange a g ple o zange a g ple u zange mia po ba nya kawe mia ta po lama ta mia po no solo to je henye he na mia tereng kwa nyo ha mia gere manami na mia kpora danyo ngono gana mia gere ma ke yento lafia apunu na mia kpora
nanelia mia sigba fi mia denu algom. Nyawo ezon, Nyawo eva adoge, miva mia Srɔ Eʋegbe, miva mia Srɔ Eʋegbe. Akpe Naami. Danyo. Abo le gbo de na mia kpo. Ando bona nyapon polao to pipo jiji pakata Akpe Naami de miape agbagba jejo katanta. Bonsoir, chers auditeurs. Nous vous remercions encore une fois pour votre participation. Nous sommes là aujourd'hui pour étudier, continuer notre étude. Comme vous le savez, la semaine passée, nous avons utilisé AF, AP. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec A et G, AG, et ajouter les voyelles pour en faire des mots que nous utilisons en Ewe. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour votre participation. French akwe wata go waragara anglais matututu. Kaka our listeners, we have started with the consonants and the vowels, and we did the vowels and the consonants. We have started adding them to form words, and sometimes we even make a sentence out of it. So we use like A plus B plus A or A, and it gives us like a ba. We did with D. We got Ada and the rest. We did with D. We get like Ada, Da, and the rest. We did with Fu. We give us Afi, and the rest. Afa. Last week we did with Fu, Afa, Fu, Afu, 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 and etc. We did, and we got names like Afipa, Apatty, Apato, Apatogbo, and the rest. So today we're going to continue with AG plus A and see whatever we can add to make it a whole word. So like A, G plus A as a vowel will give us Aga. And what is Aga? Aga is like a valley or a deep landslide, deep, like down the hill. When you are sloping down, we call it Aga. You go Aga, Agame, Agato, Agakpe. Agakpe is a stone. Agame, Agalan, Agape, Agave, etc. So we're going to do this, and our sister Enyo is doing that first, and then I'll come back to it. Thank you. Okay. Merci, Akpe. Miapa nososronji acho aga. Le vowel yo le miasia. Ako akpere aga akpo abe miatia akere enyagbe unchi ha ike miawo unchi do ena miapa gbe sosron ha. Alebe micho aga ko a ko kpere nwa mi kpo aga
agame, agave, nemiko age, mikpo age, odo age, goal, odo age, mikpo, na mienya be onya amocho Nigeria be duare me mia jilo no yombe agege, mikpo agege, mikpo age, mikpo age fe, comme il dit na French moto, en utilisant a, g, ag, on ajoute a et on trouve le mot aga qui est la vallée, aga, agame. Dans la vallée, on a trouvé agama, agave. Agave, c'est une communauté Ewe. Et on a trouvé Age, marqué une bulle. Do Age. On a trouvé aussi Agama qui est. C'est Agama. Le colonel de English, mais on a beaucoup de French à l'écaille. Chameleon. Yeah, le caméléon. Le caméléon, Agama, caméléon. Donc, avec A et E, voilà ce qu'on a pu trouver. Agama. Agakpe qui est le rocher. Agakpe, le rocher. Agame, la vallée, dans la vallée. Agé, on a marqué du but. Donc, c'est tout ce qu'on a pu trouver en utilisant A et E. Ça va beaucoup. Aïdi na English moto. Akpe. Akpe, mia gaiji. Abale ke mia novia gble na mietu a g a ko pupum be mia wo nyagbawe ta miekpo a g a aga agama agakpe agama inye lare ike le gbeme wogblɔna be etrɔ nɔnɔme etrɔ yiƒe amadede kabakaba yita ne wobe nane trɔna abe agama ene afi wòlea esrɔ̃na amadede yiwo le teƒea ko yi hã trɔna sɔna kpli wo ye wozɔli ɖo le blewu hã agama ve mɔ dzi ye ma yiƒe tata ye ma miekɔ miafia ta afi wòle kɔ esrɔ̃na nuawo alebe amadede manɔ esi ta enye la nyakpɔ ɖe gake ye hã nye Mawu ƒe asinudɔwɔwɔ vavã ɖe ta le Yevugbe mea alo le English gbe mea míeyɔnɛ be chameleon alebe it's a beautiful animal. Ɖonɔ zɔzɔm abe anyigba ɖo ŋɔŋɔ ge ete ene ne yi megbe se wògava ŋgɔgbe ayi megbe ta míeyɔnɛ be agama ye hã etɔe nye ma ta ne míeɖe agama ɖa míekpɔ agalã woda agalã ɖe dzi na mí fia agalã vevietɔ ziƒo galã ziƒo ekoe ɖe dzeŋkple ɖo vivina ŋutɔ ekoe ƒo fetri de tsi hã ye hã ɖo yina ŋutɔ galã ame aɖewo gblɔe galã ameva nɔ afi aɖo agalã alo galã xɔɖo lé ame vevie ye míedo lo ɖe le mía degbe me be ebe ne lé wo ta si wɔ ŋukpita nelé wɔ
Roflina yoruboramung. Ta agalan avivna. Doctor Marako atake ke galan ma vie ne miakbo. Yeah. Galan jipo na kwire zanklan. Vivina. Na kwe po fatrida chi ha. Ha. Asonanto. Ta galan kela moji Naami akpe Dr. Akpe. Agape. Atapada lianya juara hapongko. Afikanya gama. Alo afika didi la tugoma. Oyo na ba agape. Mia have mia do la mia de oyo na ba agave. That is the come here again. Community. No. It's coming. Hold on. Doctor. Yeah. Clan. Yeah. Clan. The client cannot the two that you come and the beer will about me matter. Ta the Kalia Mune Bagavo. Ta gave. Afi Wado Chura Miapato Shishigamu Amuto Shishigamu Gambra Sugakoponto Mafima Ohaonya Agavao Tanemiba Agavua Miata Ponugara Cho Agavama. Okay, what I'm trying to say here is we are adding AG plus A, or we can extend it to make a word. So we talk about aga or agama, which agama is down the hill, like valley or inside the steep. We have agakpa, which is a kind of stone, strong stone. We have agama, which is chameleon, this beautiful animal that walks back and forth and try to change its color depending on its environment. It's a beautiful animal, slow in motion, and we use it to even advise with some proverbials in that agama or chameleon will tell you be patient in life because it's slow. We have agalan, which is crab, the blue crab, big blue crab. What kind of crab is agalan or galan? So all crab is crab. All galan is agalan. So agalan or galan means crab. It can be any type of crab, but we have one example here, which is blue crab, as presenting all crabs. We have agape. Agape could be like where people living down the hill in a valley. So we classify that area as agape. We have agave, which means like a clan in a land. We have different clans, and one of them is agave. We have chairman, we have bate, and the rest. We will come to clans one day. So agave also is being referred to people
living closer to or alongside River Volta, and they are Agave people, or the Agaves. So they have their own history, very beautiful one. We can talk about that too later. So to cut it a little short, this is what we have, and Daniel will continue for us. Once Doctor prepared to take us to with some interlude. Okay. Thank you. Mia ijikple age o mikpo ago nami ago le age o mea ago reka koima nti miekero agobo miako age o kperenchi agosu agoti pour nous les francophones, on continue par utiliser ag, ag, et si on ajoute o, ça sonne ago. Agomé veut dire demander la permission de rentrer dans une maison. Pour rentrer dans une maison, souvent on fait ago pour attirer l'attention des gens de la maison que vous êtes en train de demander la permission de rentrer dans la maison, ou bien de rentrer dans une chambre, ou bien attirer l'attention d'une masse. On dit souvent agonami. On a agobo. Agobo est l'enveloppe qui entoure le maïs frais. On enlève ça pour en faire notre certaines nourritures comme ablo ou bien comme qui est la pâte. On met ça dedans pour envelopper la pâte là, et puis on met ça au four pour en faire comme ou ablo. Donc ça s'appelle agobo. On continue par utiliser o, qui est l'un de notre voyelle qui ne se trouve pas en français. Donc on a généré des mots comme agosu. C'est un nom qu'on donne à des gens de certaines tribus, agosu et agossi. On a ago, qui est un fruit, et agoti, l'arbre de ce fruit-là, qui se trouve au désert. Donc, ce sont ces mots-là qu'on a pu trouver en utilisant ag, o, ago, agonami, pour attirer l'attention d'un groupe ou demander la permission de rentrer dans une maison ou bien dans une chambre. On a agobo, l'enveloppe du maïs frais, et on a agor, un fruit qui se trouve au désert. On a agoti, l'arbre de ce fruit-là, et voilà tout ce qu'on a pu. Si vous avez aussi des mots ago et agor, vous pouvez nous les suggérer. Merci. Thank you so much. Yeah. Nyaga iji. Mianovia as a g o agloba ago acha ag o enami ago. Nemiega iji a
Naami ago nukenya ago na gagamra mareji alobe ya itapada alaba na abiamo kamie na ago meaning excuse me. Hello, it's a permission word. You like acting permission. Ta ago. Nyega baza aga yiji ekpo agobo. Yikanya a bleachroom nemie kpo blimu choglejia. Imie clean a true mie denalangwa oyoni ba agobo. Nye kpo hamaha. Nyatanza ago noba na go na zo kaba iha ago na go tai go noba go kaba go afiaba they want you to be fast go tai miezana go oko iha anyanu agba pakpare miakpo ago le Eʋegbe ƒe ŋɔŋlɔtsinua mimeɖo la zã o alebe miazã o ne miekpo miaƒe keyboarda wòdea o ye miezãna le miaƒe ŋɔŋlɔ me ta agɔti alebe wònye ag o to e agot akpe dɔkta akpe emiekpo miaƒe ŋɔŋlɔ dzesia wòde akpe kekeke dɔkta ɖo linua na mi le ŋua dzi ta agɔ enye ag o agɔti ag o to e efia agɔti alo agɔtsi agɔdroe ihã miekpo ihã agɔku agɔsua nye amenkɔ agɔkua agɔ enye kutsetse aɖe ne yi agɔti me ele kpetoe afi ma atsi ma ɖewo bɔ ŋutɔ le yevugbe me alo english gbe me mieyɔnɛ be date palm tree so wole afi ma ŋutɔ wòvivina ne wove yiƒe ekuɔ ye wòmie teti woɖia leke meyɔnɛ leke ŋkɔ bu ɖem eya mi ɖuna ɖe eya ne woɖa tetia leke ɖoko mayɔ no ko bu ɖem nyemeŋlɔe ta agɔtea agɔte hã li agɔte hã li na miaƒe nusrɔ̃lawo na ame aɖe ɖo ŋku dzia eya mieɖa ne agɔ mie fɛ̃ kɔ woɖea wònɔna xlãxlã abe boɖa ne ɖuma ihã enye nuɖuɖu nyui aɖe le Eʋenyigba dzi ta ŋkɔ meva tututu ta ihã yima ta agɔ nye wozãna eƒe aŋugba hã wɔnu vovovo hafi agɔ ŋutɔ hã eƒe ŋuti kpa hã wozãnɛ kɔ wɔna agɔkua hã ewɔna nu vovovowo le Eʋenyigba dzi akpe na mi. To continue, we still doing AGO or AGO. AGO will give us ago. Ago means like permission, excuse me. If you are in our culture, to enter somewhere, you have to obtain permission. Even before you begin something, to say, please, can I do this? You say, ago.
Ago. So that is what ago means. We can go with another word like go. Go means be fast. Be fast, especially when you are walking. You have to be fast. It's go. We have agobo. Agobo is the corn husk. Corn husk that when you get a fresh corn and you peel the husk, that is agobo. We have like heaps, big heaps. We call it, or be it big or what, is agogo. We can have agogo, which is heap. We have agobo corn husk, agogo as heap. So we even have a very beautiful song, Agogo Sege. So and we like that. We have Ago. Ago, as I said, is the date palm, Agoti, Agodre, and Agosu is the name, Agosi. We have Agosi, Agosu. I think Agosu is how the child is born. Then they call that child Agosu. We'll come to that another time. Thank you. Our sister will continue. Our doctor will take us first, then we come back. Hello, on behalf of Siana, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Siana 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Siana 2026 will be unforgettable. This year's theme, preserving culture, inspiring generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Siana has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbacha and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Siana is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Siana 2026. Join us to make history. Siana 2026. Honor the past, empower the future. Visit www.siana2026.org for more information. See you there. 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Siana 2026 DMV will welcome you. Thank you. Akpe miawezon. Yeah, miapon polo nusrolo. Miega Dziyiyi mala mi va mi Srɔ Eʋegbe tɔwo ya le kadzi. Mi va mia Srɔ Eʋegbe, mina mia Srɔ Eʋegbe. Egba miaƒe nusɔsrɔ̃ mietso A, G, O, U, Ɔ, numawo kɔ nya viviviwo wɔ me. Ta ne wo hã kpo ɖe ata ŋlɔe ɖe gbasame na mi. Data mrekunɔ nano miaƒe chata hã tsakim na mi mia. Amewo mene katã le chata me afima. Okay. Okay, Daniel. Merekomia iji kpakple age u. Okay.
Yo, akpe Naami, yema. Ta miaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo, yema mama Vero kple da Enyo wogblɔ na mi. Ta ne nya aɖe le mia shia, mikpɔe be ŋuya woyɔnɛ le mɔ bubu abe ale English ye wogblɔna ne synonyms kple tɔmɔa, rɔku miata kɔkɔ da ɖe ekpea dzi le comment, English ye be comment section. Ta ne mi de ɖe afi ma kɔa, mikpɔ ge mi da akpe na mi be mi do ɖe mia ŋu. Atty Cyrus ele mia dome be ega ge vie. Ta akpe na mi mama kple da Enyo rɔku mi dzi. Akpe. Aku miaji kple age u. Mi kpɔ age ua agu. Edu aɖe le Togo, edu aɖewo le Togo ne be aguwo le agu to wole to dzi wona be aguto. Mi kpɔ aguda. Mi kpɔ agua. Enye atikutsetse aɖe mi ɖuna. Okuwo le me. Agua. Mi kpɔ agutɔ. Agutɔ. Mi kpɔ agudze. Agudze. Agutodzi. Ta eya nye age wu enyagbe yiwo mi ke ɖo ne miaƒe nukpɔlawo wo ke ɖe ɖo ŋua wo la tia kɔe kpe na mi fa. Nous continuons notre agusi. Agushi. Ok, agusi. Lopona madechi o vivi na nyui. Ok. Agusi. Ok. Pour nous, les francophones, nous avons utilisé ag et on ajoute u ou en hébreu et ça sonne agou. Agou, c'est une montagne qui se trouve le plus élevé au Togo. Il y a des gens qui habitent sur la montagne, autour de la montagne. On les appelle, cette communauté-là, communément, Agouao. Ils habitent sur Agou, la montagne d'Agou. Donc, on les appelle Agouao. On a Agouda. Communément, on appelle les Agouda les gens du Moyen-Orient. On les appelle, comme ils sont différents de nous, on les appelle Agouda, ceux-là qui viennent du Moyen-Orient. Nous avons Agoudje. Quand le soleil se lève, en hébreu, on dit Agoudje. Agoudje, lever du soleil. Agoudje. Nous avons Agouto. Agouto, ce sont des battes. Des battes. Agouto. Mais ceux-là qui viennent d'Agou, on les appelle Agouao. Et si des gens veulent s'amuser ou bien ils ne veulent pas les appeler Agouao, ils disent Agouto pour les gêner un peu. Donc, ceux-là qui viennent d'Agou, on les appelle Agouao et non Agouto. Agouto, ce sont les battes, ce sont des battes. On a aussi Agoua. Agoua, c'est goyave. Goyave. Agoua. Agoussi, comme on vient de nous le donner, Agoussi, on utilise ça pour préparer la sauce. Je vais chercher comment ça s'appelle en français pour vous informer. Merci beaucoup. Sister Marco, Eʋegbe. Yo, akpe ha, we dɔwɔm. Ya, míaƒe nyaselawo míegadzi yim. Age u ezã míele fia. Age u iva Srɔ Eʋegbe. Agu.
Aguao, Aguda, Aguto, Aguza, Aguo, Agusi. Let me show me our Agu. Agua mieyona tuarele togoma yoneba aguto alaba amayo le akpamagoji aonya aguao ocho duankwenya agu ta ele ropishi ta amecho agua omayoneba aguto ala bana aguto hanya maupashin wo nyuare le xe kple lãwo domi edzona abe xe ne gake ne ekpuia enye lã ta míeyɔnɛ be le English gbe me be bat yenye agutɔ ta ka aguda yenye Lebanese le English gbe me is it Lebanese or Portuguese? Liba, I'm hecho Libaneo. Portuguese. Lebanese. Liban, Portuguese yeah. kple xema wo katã kɔa. Abo yɔna be aguda yevu. Middle East tɔwo agudao. They are all classified. Ta ozu agudao aguda yevu ta miekpo le afi ma. Agutɔ le ma le ŋua dzi na mia dzona abe xevi ene gake ne ekpɔe ato fu ɖe ŋuti afɔ le si gake ye afɔ le ɖe ʋala me ta menya ne ye ŋutɔ hã menya ne xevi wònye alo elã wònye o elabe ɖodzina be aɖi afi vɔ woxe dzona Mawu ƒe nukunu aɖewo nye yawo. Emlɔ anyi de tago. Look at it. Magavala kpogo ke zu afɔ ni la. Keke avala ko ke egazu xevi. Ebe yawo nu ya ɖo kuna ɖɔ atro tagbo. Ne ɖu nu ko ke dzoe ta ye hã nye ni aɖe Mawu wɔ wole yame woɖuna gbo mienua dzi me miekpɔ gbo gbo miaɖuna nɔ ŋutɔ woɖui atu ɖe xɔwo ŋu katã afi ke gbotie le Adiba ha. Ta agutɔ ƒe enye ma ke ne míedo agudze efia be ɣe to enue kekem agudze ne nua ke zã do ʋuu ŋkekema eɣea dze dodoa míeyɔnɛ be aguadze aguadzedzem abalea míegblɔe na eɖe hã aguwɔ le nishigbe ma míeyɔnɛ be guava aguwɔ ma enye kutsetse aɖe evivina nyuie wòkua wòsena akuya le ma esena ŋutɔ ye hã enye Mawu ƒe asinuwɔwɔ nyui aɖe. Agusi ne koe ƒo madetsi abalea megblɔe do ŋgɔ na ɖo vivina atakpoyi ɖeɖe dza wòta ɖi amenyinu blibo wònye na mi lãmesẽ eɖe mɔlu ɖe ŋu alo ɖe tekɔ ɖe ŋu aɖo yina nyuie ŋutɔ akpe ta afi ye danyo egakplɔ mi seɖoe. We're talking about AGU. So we got Agu, which is an area in Togo, and people from there are called Aguao. We have a mountain there
that is called Aguto. So, and the town is called Agu. We have the bats, which is called Aguto in Ewe. And so Aguto in Ewe is in English is bats, the bat. We have Aguo, which is guava. We have Aguje, which is sun, okay, sunrose. Rise. Sunrise. Yeah. Sunrise. Sunrise. So Aguja is sunrise. Just the way the sunrise is, the sun is coming out. Yeah, Aguja. Agutoji, as I said earlier, we have Aguzi. Aguzi, I don't know the name to give it. It's kind of cashew. We used to cook spinach in our according to a traditional way, and it tastes very good. So it's a guzi, and Nigerians also use it. You get a guzi soup. So that's a guzi. We have aguda. Aguda is Lebanese, Portuguese, all those people are grouped as aguda, aguda yevu, or the aguda whites. Yeah. Okay. So Daniel, we'll continue with what we have. Our listeners, if you have something to add to it, please feel free to put it in our comment section. We doing this in the name of Siana Media, and Washington is going to host Siana this year. We are showing the advert. If you haven't registered, please do so. This is Siana Media. Miva Srɔ Eʋegbe. Daniel will continue. Thank you. Akpe. Mm. Mi de jesi la amene le miaƒe nusɔsrɔ̃ me mi kɔ age kple miaƒe vawɔlawa. Miekpɔ agama, miekpɔ agalã, miekpɔ agutɔ. Miede dzesi atikutsetse ame eve aɖe. Miekpɔ aguwa, miekpɔ agɔ. Miekpɔ agɔte nye nuɖuɖu. Ya sita me kɔ atikutsetse ya alo agɔtea. Wole ne makɔ kutsetse wonye. Okay. Yiwo ŋuti mieke ɖo ke ne miaƒe nukpɔlawo, miaƒe nunyaselawo, mi hã mieke ɖe ɖe ŋutia miagate akɔ kpui na mi. Ke miayi nusɔsrɔ̃wo dzi le miaƒe ne mietsɔ vawɔlawoa, miekpɔ be enya gbogbo ɖewo li ke wonye age vɔa vawɔlawoa menye woawoe generate o. Mieke ɖe ŋu be be kple ge agebe kple agebele kple agere wohã li ke na mi enyagbewo ta miawɔ wo ŋuti dɔ. Ne mi tsɔ agebea mi kpɔ agble, agebele, agble, agbledela, agblenyigba. Ne mi kɔ agebea mi kpɔ mi ke ɖe ŋkɔ aɖewo ŋuti. Agbemavɔ, agbeko, agbe, agbeli, ne miekɔ agerea mi kpɔ ŋkɔ aɖe nye agroza, agrebe,
Ta Morokuma Ijina Miato French Moto en utilisant A, G, A, G, on s'est rendu compte que après avoir utilisé les voyelles, on a encore des mots en éve avec A, G, mais ces mots-là, on a ajouté des consonnes comme B, B, comme L, L, comme R, A, R. Donc, les noms ou les mots qu'on a pu trouver avec A, G, B, le, Agble, le champ, Agble de là, le cultivateur, Agble Nigba, terrain cultivable. On a trouvé des noms comme Agbe Mavo, Agbeko. Yeah, aiji. Abale ke danyo blomea. Miepo nyabu buaro yike. Nemiecho agbu alo agbu I kohu hua. Miataga po aba agbe didi, agbe mavo, agble dela, ble bubuao. Yento aiji afo nyatana miela be gale mi kuri. Nemiako awu bato. Okay. Yeah, Agbe. Mohosebe ne miaƒe todzinɔlawo ke ɖe ɖo ŋutia woatea aŋlɔ ɖe agbasa me na mi abe ale mi gblɔ nɛ godogodo agbasa hã le miaƒe enyawo me egbea ta akpe Sister Yo, akpe Naami. Maraku afi mama Vero nava ope miafe nukola kpenya sela do onglo nano de gbasame alebe madage de ekpaji ne miapo alebe deka ebe aguto bat ebe aguto bat afi deka be aguto and aguno. These are the male and female. Okay, akpe. Aguno klaguto. So aguto to is male. So to means and no means mother. So when you add, so agu is what? Is bat, as we learned. So if you append to to it, then you are referring to the male. So aguto, and if you append no to it, then you are referring to the female. So aguno, aguto. Okay. Thank you. And then let's see. I think the person wrote this again. Aguve, the bat cave, where we have a family of bats. Yeah. So okay, aguve. I see. All right, great. And then also wrote. Let's see. Agushi is pumpkin seeds. Yeah, pumpkin seeds. Pumpkin seeds. Thank you. Yeah. Okay. Yo, ta Marikuiji, Mama Vero. Yeah. Akpanami miapon polo plena selo nusrola akpa ila. Dem ye gara manami ala kako miapa bo runo jikom akpanami. Danyo akpa abanaga plomi gara mantono for Cyrus. Akaji ba atampo nua. Na atampo nua na namianya. Our listeners, we try to do AGBL and add U or whatever. But we got Agble, which is farm. We got Agbemavo, which is forever. Oh, yeah. Forever life, right? Forever, yeah, or eternal. Yeah, we got
agbagbajeje, agbalengloti, agbalenyala. We got aguve, agbeko, agbledela, agbi, agbedidi, agbenyigba, agbasa, agbalen, etc. And all these are things we use as a verse. For example, agbe is life. Agbi is muddy. Muddy. The word mud is, and then the mud that can pull you and you get stuck in it. Muddy pond or be is a land or whatever. That is Agbi. Agbedidi, forever life. Agbenyigba is farmland. Agbasa is what's a group of people. We call it Agbasa. Agbala is book. Agbledela is a farmer. Agbeku, meaning only life or life alone. Aguno, they gave us aguno. Aguto, meaning male bat, and aguno as female bat. Okay. Aguve, that's the hive where the agutos hide in, the bats, their hive. So we learn those things. And okay, doctor has added agboti. If we want to add bu, we'll get a whole lot. Agbana, agloti, agbakpe, agbedidi, agbana, agbaja. You know agbaja, we all love to dance agbaja. So we will continue this when we come next time, and because we just have a lot to display for us. All the same, don't forget to register for Siena, because Siena is almost at the corner, and we are going to have Siena at Washington DC this year. If you don't register, you can't enter. You have to register. If you don't register, you can't get the hotel. So register. We need you to register and have the feel of Siena. It's beautiful. You see your old friends, your family. You can bring your kids, bring your family over. They see what we do as a verse. We display our culture. Like Thursday, this time Siena begins on Thursday. We have culture display in another form. We have Friday, we have banquet on Saturday, and then we have church service on Sunday. After that, we go for cookout. We eat a lot, good. And then we come back to Toli night. So please join this and have fun. And especially if you live closer to this Washington, D.C., Maryland, join us and have the fun. It's going to be an extraordinary one this year. Please come. Have the feel of Siena. And it's fundraising to build our homeland, to help the needy back home in Ghana, Togo, Benin. Please don't forget that. Okay. Miato, miapan polo, miapanya selo, miadak pemanya glore na mi abale ke mi ekpere miangu na egba ponu sosro yijinyu. Danyo, aku wale gbegbeje, aku ruku chutu hua. Afu Cyrus, mianya bale magba doctor, egba egere male gbegbeje. Tananya reli aka kwi nami, bo, nemi aku waru. Yo, Akpe Naami, Enyo, Mama Vero,
Atty. Cyrus, Nyawo do, Nyawo Ewe Enyo, miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo, míawo míekpɔ ŋuawo, míekpɔ nu yawo fia, egba míesrɔ̃ nya geɖe, ale be míaƒe nukpɔla aɖe hã efia nane mi le afi ma be agutɔ kple agunɔ, míekpɔ xemawo katã, aguve kple tɔmewo, ta míesrɔ̃ nu yi mawo katã gba, ale wokɔna enyawo kɔkpena wòzuna enya, ta miekpɔe be egba miege ɖe nu geɖewo me, ta mieze míaƒe enyawo kple ŋɔŋlɔ dzesiawo, eʋe vowels ta kple consonant míekɔ kɔkpe miekpɔe, ale be miewɔe vovovo va ɖo teƒewo ta akpe na mi, ta ye ma miegblɔ le, ta gbatɔ míekɔ ge ase ɖe afia, ale be miage ayi dzi, ale be ye ma míaƒe wɔnawo le Siana Media edzena gɔme tso afi ɖe agbe, ale be afi ɖe agbe efie ma yenye jazz, African Jazz Panorama, yi ke woƒona hawo na mi vovovowo, ale be tso afi ma ke mi va ge ɖe memi ɖe agbe ŋdi ma wo wɔna wɔnawo tso lãmesenyawo gbɔgblɔ ŋu le ŋdi me, ke tso afi ma míeva ɖo Siana nya woa abie biabia amewo alo interview yi ke wowɔna, tso afi ma ke míeva ɖo dunenyo bɔbɔbɔ, tso dunenyo bɔbɔbɔ gbɔ ke míeva ɖo míatɔ gbɔ yi ke nye Srɔ Eʋegbe yi ke míewɔ fia, eŋu fia, ke tso afi ma kɔsi ɖe agbea ke mi dzi kple wɔna ɖe yi ke wowɔna enyamedrodro tso xɔseme nyawo ŋu kple ale amewo nɔna gbe ta enyamawo, ale be wɔna bubu aɖe hã gbɔna kpui, ale be ya etso ya nye yi ke gatso Ghana kpe ɖe dunenyo bɔbɔbɔ ŋu, yi ke heya wogbɔna ame yiwo ke nye hadzilawo yiwo ke wovavam fia, wogbɔna egbebiago alo interview, ale wowɔm kple tɔmɔ, elabe minya be hadzidzia nye akpa gã aɖe ne culture alo ale eʋawo nɔna anyi, ta ehiã be mia alé ŋku ɖe nu yawo ŋu. Yo akpe, ke ma ame ɖe ku enya bubu aɖe gale mia sia, Mama Vero da Enyo Atty. Cyrus. Attorney ko míabie gbe kɔ. Attorney, ele mía dome. Daño, nana la mada pena miaƒe etodzinɔlawo kple nukpɔlawo katã akpena. Encore une fois, merci beaucoup, nos chers auditeurs. Nous vous remercions plus au fond de notre cœur pour votre participation. On va se voir la semaine prochaine. Merci bien. Srɔ Eʋegbe va mia gbɔ. Míeda kpe na Aƒetɔ Bright amenu. Ele mía ŋu ŋutɔ, akpe Mawu nedo ŋusẽ nàganɔ mía ŋu aleke. Na hã ame bubuwo hã de kame na mí akpe. Ye ma akpe ta Aƒetɔ amenu ne me eŋlɔ ŋkɔ alo subscribe wa, mereku na aŋlɔ ŋkɔ na subscribe, ale be na ako nu ya akɔ fia ame mamlɛa hã. Ok, ebe yele Kata Doha ta ele wusawo de le afi ma ta akpe be ne do ɖe mía ŋuti, ta míedo gbe ne wusatɔwo le afi ma, ta salam alaikum. Aguda, oime. Viawoe nye agudawo. Yo. Yeah. Oye agudawo na mi. Akpe ke
Egba mi mo fo wuare ke ho mi anu so va vivin koroko mi ga ru ho. Minha sogra uno. Mi a che unu. Miako aunga. Yo, miko kaya da. Agogo loto. Ele Kavi, assim. Gogolo to mi matan fogo. Yana mi ofia o mi anyage. Ok. ta miako kaya da ikenya eve ni kavi hama kona kavi reta no duma. Oblana lakuyoni achibla ta miko kaya da be alake ha ta Danyo ke mi igenyicho. Acá, Marco, agre minha ajeji, alo minha joia Vie acá de Zereka. a o mi eji ge vie kwa to aka. mi ata yiji Acá o demo, ok, acá, acalo, acati. E ke mi akachi plaka nu iga. Mi apon polo promisron ne mi eva Oh, nyicho mi akachi da akanu agbela. flanche, minha aha no gebo. mi akpo aha ya LP ta Okay. Claro. Aha, Okay, no problem. aha no Okay, gbe. let me blow agbela nya ovo mi aha. Lava jaha Aha minha. renu. Aha aho aho Ema aho. ahi aha. Yeah, onu oli fun mi epo gan. yo tayema Tani agi apina mi na mi akogarama. Akpa. yema akpa Eyo. mi ko Akpa. Yo, kami acho dana mi panya mi aglevan ka. Mi aga dogo. Ya gato Mi go aga akbena dogo. min. Mi aga. Au revoir. au revoir Au revoir. Merci bien. Merci. merci bien Merci bien. yo Au revoir. yo okay yo kema ta mi dogo na Oh, Ghana to mi apoto prebe na regana cho. So na yina versa apanya onaga kovena milo. yema Mojina ko. mojina ko Ito bana kwata tolo. yo ta ke yema miaga adogo Adogo. Ao migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Novio migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Ao vlo.
aoblo, migbe na bosanu ba, aoblo novio, migbe na satana ba, aoblo Ao jokato jojo nya nya nya, dala ya suragbe, jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya nya nya, dala ya suragbe, jokato jojo nya nya nya. Ao migbe na bosanu ba, aoblo novio, migbe na satana ba, aoblo Ao migbe na bosanu ba, aoblo novio, migbe na satana ba, aoblo aoblo, migbe na bosanu ba, aoblo novio, migbe na satana ba, aoblo Jokato jojo nya nya nya, dala ya suragbe, jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya nya nya, dala ya suragbe, jokato jojo nya nya nya. Ao migbe na bosanu ba, aoblo novio, migbe na satana ba, aoblo Novio migbe na